national highway su chat pa ya do sina mara wara ganda mathaki nongtaki lambi flight ta chat sina paisa adu matik apoi sanawai sing da yam na awa ba matik nangba dana apoi hujik chat ke ngasi phal tha do kan hena tor me ba sisu adu flight bara na sing su loina ma cancel tor sina mara wara ganda loina ma mangai dana apoi na honorable chief minister sir Khemchand amadi honorable sports minister sir Govindas ki puri jinjari basi isa lari bam bedik general secretary United Association of Kickboxing Commission Manpuri General Secretary na pagbujaw. Nasi press ki thang sida pala pagbujaw channel badi nasi apai Wako India National Kickboxing Championship and Master di Sabakar Indoor Stadium da Naranpura Ahmedabad Gujarat pangtok kadoriba tarik number dai na tarik mangabo August ki tarik sida pangtok kadoriba sigi championship si khangodana nungjugi figom sina sigi south kadagi federation na championship si matam pagtabida postpone torpa हाइबा पोस्टपोन तौरपसिना मरम ओरगांदा अखोई मणिपुर की मसी सानाबा चटपगी खुदोंचाबसी ngasi चचररोय हाइना मियाम दिसु खंगन जगोइना ngasi पेसदा हुंदोसबनि दो ngasi तंदासी लौजरगा अखोई होनरेबल चीफ मिनिस्टर अमदि होनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनि की पुलिंग जिंजरगा अखोई सानारसिंग asi अखोई की बॉक्सिंग मसाना asi 2021 दगी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना रिकॉग्नाइज तौर मतुंग अखोई मणिपुर की मसीसु 2021 दगी सब जूनियर अमदि junior senior na chimba championship si lepa leitana dumba ko chatna lai hari ba chalai ba si apagi chhatra singi masam sagi ba ko pe pani degi chalapani hoje buta dubu hoji lai ba bimam sida apai national highway su chat pa ya do sina mara wara ganda mathaki nongtaki lambi flight ta chat sina paisa adu matik apai sanawai sing da yam na awa ba matik nangba dana apai hujik chat ke ngasi phal tha do kan hena tor me ba sisu adu flight bara na sing su loina ma cancel tor sina mara wara ganda loina ma mangai dana apai na honorable chief minister sir Khemchand amadi honorable sports minister sir Govindas ki puri jinjari basi koi player sing gi chathok chasin gi bara si sir na miyeng chambiraga koi nauna muk championship is postpone tawani na lepa matam da chathok chasin gi fair si ating pambina ba jing sinjabaga loina na tungdasu koi kickboxing masana si Ministry of Government of India na recognize tawbi na state government side issue financially assistance na ba paisa ni puning ching